Iwei long kme ibasa hamaulai mauro ilaha banle quarantine nado ka khat sautre uyayong arhajar arpho hadien ka jedon jede ga jong i bar ka Bethany Hospital bar hadien kumba katu ka ni por ka jingle quarantine jong i ine long kme irapan pau ka jingsngongu ya baro kitu ki bedan kti banyara bi i lambar ka yeng ka jong i hakum ka ni ka por Nagaliang kari khasi channel kalayo banya kren bat i ling ba ka telefon bar ka ni ka long ka je kren ka jong i bar ini long kme Hello. Hello, Kong. Ba? Na phone na po rin kasi channel mo. Hot. Kong hadin magi ang ito kung tuwa mo yung po ka Facebook. Tekni kum na ka channel yung balik kasi ni kwa man kali na kong ato pila mo banya so ini balik ko pa yung ipi pa pintuwa. Iya ito kung tuwa po ka Facebook ko yung kung juru le si pila mo banya so ini nakadaw yung sa ang quarantine. Hot. So, ngayon ong kumya kasi hakalay po ay tarik. Yung bunay March mo. Nalek sa po Bethany Hospital. Balik set up yaladi. Namam daday. Namdadan hakanet pagkasay mo. Di hadian kato kau kawan kata you bang day baru kat iba visit ya ka Bethany Hospital habang karantain yaladi. So hadirin kata di hakatakas dengan tip penghatan karantai di kalalong laktan nama bakum kakini yang kaya ngahatan tip mo nadong sadong nakabenta ilay dalatanen nakabenta ilok bat ya labiru kemudian natin kesimpang bat ikunduk tidak ya don iba puli sabar tidak ya wan hangi so hakatakas khalimat kawan kecintaan ngong ani lelek kumno Inyo na kita wai kita sila tadi masuk bangili sabar. So hakata kasi tiyan mo tadi panik ya ke bangil tip ke pansia. Na pa ka distress call mo masuk ang ka distress message. Sa na makin tek ita phone ng CMO le khalya. So na pa ka message Sapa bat ngaklampay terkat dulu banganyo di bang asupa haga tadi tanik na training di tanik insong put le kata la long no kumbangi su le haga jing tuma si no ba andai manga klampay terkat ngada ong nang phone no sia no andai haga ta ka po ayo eta message na po chief minister's office no bat di ong yana bang nan ayo phone number jangan so hata kapor na I know what phone number but hanta din kita sedang kata kasi ya keren but even IS is Arun Kumar Habi but kita ada picture ban ong ban but fly song yang pendiang lot itu kita wai tak kita kam di nangkai yang pak yang matang prescription perokok seperti kita wai nangka pila dan phone lupa farmasi untuk bilangan itu. So hakata ka hukum na so kemen na so hensim ba di nangka dengan la ini sawan ra den iwan ra ya kita wai pak ni driver tu wan ra kita wai tak nak sesiu ya kita driver di tak kata songo di hadian ketaru kadang don di ketension mo hapo janga apek ong kumno katasi haban song hadian ho di babon si marba mati ngala det dan tembiang lupa nama kapertai kala info di bakan long kumbi mo ba di benai la den di tanpa sidang don su di bang haban tip mo hayin kan so ngalak kuslai hendai hakata ka don ka wait to see ba deputy commissioner dong court ya ka tu ka dor ya ka tu ka jingalang missing mo dong irang tasnong dong tinong penyaisno but hadien ka tu ngai yo ya kani ta call na assistant rang tasnong dong But just ngo pala dah kata kapor si si ong jong i tapong wat nang kuslai intip na ni na mi na katong si don kam jong si paro
ni hakang ong kumba na Dubai mo kumba kini na Dubai ba blame unyara ina bila long blessing din mo si bila ong nga sigang tam ka tu sumbi message begini bat ni monra ito nga laso sok hanta sa kanisi na nang tapre pili para na dyan do pilayatir din sila aya ka moral support mo ni sa bila nang tapre sila kili si sidang sam di Indonesia next day nga pa kita si sidang sam di tong ilang ba kanita WhatsApp sa ini sa kasunong mo sa sikang hitilawan rain kita setiap kita di sidang sam di tong baro but kapor mga mutan ay bisa na kamita sa biru yung kong nung ay bisa yung mata sa ay hato o sindala karantay na adat na sa karantay pili o sindala kot bisa asyo yung kata-kata mas nga sila kalong sisa ito ba so penat nakaliyang ka smong bakali ini naman at haray barok hati ikit ba nado pakawan kanita COVID-19 hindi kanita dari kami dari hak terkait barok kawai iyo iya ka stigmatization ba hado ba tibriyo kita quarantine nga nadiro kinot ban ong we are under quarantine namar dalay isupin yung sa stigmatize. Hindi ka to ka message ka mga ho ako hapo Facebook ko nga kate ka message ka mga panado ka message nga. At info mo to nga nakabenta si bon sortar si ba la aktivay si siya nga yun. Si siya ka titray si Tom ka Tom may iya ka titray si Tom ka si doktor si Tinos iya ka titray si Tom ka si health worker, si sanitation worker, but kita pun kita dan ski hati mo. Dia nak buat jumpa tu keting thok tengah kamte ke pang keting kuat tengah dengan penpau ya keting songo. Kan kayin ikuat penpau keting songo. Kau bahaya parokai, but indah kuat hiru bagi wiru. Kita dan hatani mo keting sa Shanghai home quarantine in nung song le ran din ba in nung song le ran ba tin ya ho ya ka snong hindi ko song le ran ya ho isi para magdan pa ni one da three hindi din le in one sa da three hospital kadang ki doktor ki ba ki doktor ki ba start hado kata ki mang pang ki ka le hatur ki ba bon but nga thabay si babon ha ko mga sigan po ako karatan mo di ka so po ba sigan po ako karatan namar ba visit at the hospital hakiki tarik si ba ka sarkar sala mention no but we have been follow but the protocol ng government kung kita responsible citizen more from kanita kami ihapan follow yaka protocol nang ban prevent lani ban numpen sakhyang de uyang no yang COVID-19 kamu ko kani ko home quarantine ko pi kala kun mentan ko no kampat kot ba kan kot asukra kan kot akufra tapi la ban yesu kom khendiat long ke ka ba thi pulut ya ka por ko pi ha por bale home quarantine ni so ko apa bale home quarantine la long ba lo shi sni le lo how si kam lut por le se so ka ko ba ya ka ta sila ni ko ni ha kan ko ta kum lu ko kom pulut ya ka por ba nga ni ini ka di ka kami ka balong normal ha ka home quarantine ka kami normal kalong ba in the kumbang itu long kang ba ka function ni maintain ka social distancing nang tani den ni mask kami nang tani follow ya ka strict hygiene ha ko ni pan sat bahai di ba mi di ana sat ban ya ku bahai ka yin ka sen ya kata nang ta de ka function ba yin
kumbang na sopo idan di parolok di kaya phone di ang piasyong bit la kajong ka kamrang o nga ayan niya syong niya so kana niya kren niya amin sin niya tang bang niya hata ka bolong social distancing nang ta di pelong ni di Dubai di pelong ni di praise and worship mo hakisi Sunday hakisi Good Friday there's a lot of niya pelong praise and worship and di Dubai ba hai Kalau kau kira ha kaya ya kan dia mau ba kira nyomot kamu kirang ba sunane sidang kisluru ni dan tak kirang ba kirang ba sudah Joko ba sudah Tekong buat punya apa berkelisai ni bekong long ni sufu hot ke kubur ke jongsi nak mental itu kita balik quarantine nggak suka nak kalau nggak pasai atau pas suka nak tidak ada sih kan hai kita balik orang quarantine aku pun ada sudah kalau ke kubur nak dapat kibrio nak dapat kibrio kita aku menilai sewa lala kimpat kindan kan balik ke quarantine ini kenapa begini dan kata di noben ibu atau kita mau ke kubur nak kali jongsi oh tak na so dan kita kad aji pangan ba baro khat kum ka community kum ka society kum ka ri da pendai si baro khat idai dan so tho te ban hakane ka ji pang ni hapanya long ya i hapan so tho i hapanya sit but in yo i ba hapa baro khat sila nakaliang sa pagkakata na sipa ko kat stress ikaw kat siya training na ba sila kabentagan ni mawa na kabuswa salong kawai ba dan kano kasing iden nama kwa ba kawai pangan na tumo kan gawan na do mitin tanga kamat mga ong kumiten ini sakom karantain nama beriwan dakani hospital mau kata kata kawai nama raba juga ban hasil se naturally hab kok kata protokol dan government ban konsin di COVID-19 mo so min day dan sekian dan ya ko itu dia dan anda home quarantine kamu mengelak dong pausian tentang dia kamu banyak le dan present itu baik Sinjo ya kami padjala biru ani sumar hangin kata kasih ke sarkar kalau bu ini bagi karantin mo ramdan ke tinle ran dan ong bagi karantin hata din sisa enda ni di so sarong ini di so sarong bagi ilong kita responsible citizen kita along nature kedimuk kesipakha namata kalong kediyarap ini ban continue hila ni bangun tempat yang ini yang tentang hak di jong hak district di jong hak but hak country hiru barok kawai mau hak hiru barok kawai so kalau ke kepada kam bang kwa ya barok kat di dalam hak home quarantine baki nom le ran ban pan dinarap तो खुबलेशी बोन है कौन हम तब एक और जो की बकले टेन बगी करी कंस्टिट्यूशनल तेना कले जो मी रोगी आए का इपोक्सिट वन और तो बे रू उधर निकाल बकी मको ना तो बे ना kwa pen ong da ni ka yin ni diwai na ka pen tam paro kan na kwa ha ka wen ke si kan ni ka tin pang kan chat ni na ka ni ka ti kai tari do ko wen na pa tang kum ta mo kum ti san ti ba ublay yang pertama, what is impossible with man is possible with God. So, aku sendiri lang dan kita ada di parok kat di biasa sistem akan ini. Aku sih boleh komplain. Mau komplain?